Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi perburuan kita di Kecamatan Lada Sagalaban, Kabupaten 50 Kota. Sumatera Barat. Bintang BJP. Hah? Lintasan babi. Berarti yo yang sontak dia. Perlintasan babi dekat yang tarang. Oh, yo ke bawah. Penampakan babi. Dah, sesera. Enggak ya. Pasti rumah. Kalau api itu pasti dah. Peningat porik dah. Lu boncah balik tu. Balik kau gini ya? Penas ni. Penas jatuh. Oke, mamak serata di sana, ambo di Manusia Beradu. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share channel kita Hen Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.